Abaramaji bashabwa kubama amazi kandi bakekwasa ruhanga umurugendo rwabo orubatandika urwo kuzana mugongo. Basi kubama amazi kabajuruzi ba Uganda batandika urugendo rwabo kama bagereza babazi ebyo byona niba kurabamo ebihome babe barumu ebakwenda ngo abajuruzi ba Uganda babakomorere babirgemu abwemba bazabo nabwo amana gabajuruzi ba Uganda security nunundi munonga abo kuba ngezire nareba OC station yashizo hariste imbere ntwire nareba RPC nawe yashizuma kandi yagihamya ndizo lisi twagiyohereza diocese wa Vicar General. Father Evariste Mutambi urwana mukuru w'ekereziya ya St Kagwa Parish yayihanangiriza abaramaji okwegendesereza kandi bakatambura nkati memwe hatagira okwebaganisamu okwenda kugira obwerinzi oburukumara kandi nabwo mu rugendo ru twe twakurikirizana kurikiriza bari kutwebembera utakaje utinyo kanto roku ninga kama inze kuronda kukariya tugende nkatimu kandi tushabe kumwe rero hangatwe ebitukumusaba bamwe abatwire batambura buri mwaka bari kuzana mugongo kandi obwahati abaine emyaka kurenga umurinshanjo eyo bukuru batushoborera okubatwaza omukutambura kwabo omukubanza nkabantine mane kandi ndwara nyinshi konka kwihanja na mugongo utuma rukwera kanyisura nagira mani kinkagarukaga kurwara nintamburira kimwe ntine naho sasa ninkurira ndwara yanjye nikakira kandi no mukayanje handamo busingi ko kuramagara hangano wakuba kutiremo kandi no wakuba kwesire abo kuba wakubirata kwesire to kubire no tambuka no ikambariro takaruhire namagara gitu bwo kukade aba batushoborera oku ebizibu byabo ruhanga yabigarukiremo ebyabire nibateganisa kuruga batandika okuramaga nabagira ngo ejiniyo nshonga habwakiye batarukosha kuzana mugongo na mnongo businje omuka umbana banje nano mukugenda mukutandika kuramaga harimo kamwana wanje wabirada atakagizere ruzaro konka umwaka gwa kamera bwinkaga kendi kuza kusima ruhanga abucoje cya ruzaro abaramaji berizoba haba harimo abana 11 kandi abantu bashoborera ecyabagemeserize kuzana mugongo natambire nagenda na mugongo ebinje nashangira nkasanga yabazuruzi ba Uganda nareba nakayanja nashabirana nebna benyenda kanyenda ntumama wanje gaheru kuzana mugongo niza kusabira family yetu yone jumela tuzikana no kusabira isuri Berebero bishatu byo kwa mukaga buri mwaka abayikiriza umuri Yesu Kristo n'abana bajaguza ekiro cy'abaramaji abo kwijuka abantu abaferire dini na no kubona abonesebwa kwinji amakora ganda gari nkago habeireho okwegezesamu okokutambura okuzana mugonge biro bishatu byo kwa mukago mwakogo diocese ya Kasese etebekaniso kuramaga habwa bakatuliki obwe barikwemurikira umugisha muhango gu ogubahirwe ogwo kutebekanisa umurina mugongo to blessing and receive the Mbarara route and the Fort Portal route. Okutambura kutandikire omurembo rwa Kasese kubire kurumu okweshongora no kuhimbisa na no kutambura no koreka ebintu ebyenyikirize nkaturika okutambura okukuretire kimwe abantu kurugwo mbaju zona abacyara no basingiremo bwingi ekirukoreka kunubo rukizirwo kwikiriza omukerezi yeji Oyebembiro mukuru Right Reverend Francis Aquinas Chibira Kambale Archbishop wa Diocese ya Kasese ayorekere okushemererwa ahaba Kristo ahabo kwijombu inje bati no kushemererwa ogo abahamize ngo kutambura kw'ebiro bishatu byo kwa mukago mwako ogo nkwija kuba okwihorere omuyisa ikabosa balamaji tutsukendeke orudamagoro wetu omalina ya tata nerya muwala nerya mutima mubuyirire amina
okutambura okuti kusigira hansi abaine oburema hambiri yabo abahirwe akagisha akomutano omukutambura oko abatebekanisa ababagirire kurungi omunkora ey'obutareka omuntu wene enyuma Tamwanza Amaka alikansara w'abaine oburema hambiri yabo ahari Nyamwamba Division asimira aba diocese ahabwo kumanya obugabe bw'abaine oburema hambiri yabo na n'okubejumbisa omu mikoro ya diocese. Okumukongono mwaka tubera open amabwate twaseyo ngabantu abato obulema twase tusome nayo twabane nayo kinywe kandi tutokere abana nayo ebitsibu by'omana ebitsibu bitibya mutina muuma so namasima barebengane na bantu bayabusi so tukasabira abantu abosi abahote ebitsibu byabo abahote birengekanyo bebe abakarengekana yabatebangana tambura na Nyamuhanga base baendo marwendo runo Nyamuhanga ire cyakakora omabwingo bwabo. Abebembezi ba government n'abebembezi abendengo za hansi nabo omukushemererwa kukwikiriza abegisira abandi ekirukoreka okunywana okwenyikiriza hamwe n'obwebembezi. Beira Margaret ari mukuru w'abakozi b'emirimo aha municipality ya Kasese agambire aha mikoro y'izobere. Kali abo shakali eyo ngaba omulenge ono tukoleseye olwendo olwenangongo erisumbira omwami mukulu yabizibu byetu ambe tukaenda omalwendo luno iwasumba ebyosi ebikakutalibaniza nga utema erikiriria ndio mwami mukulu lakini werisaba lyetu through the intercession of Mother Mary the Queen of the Martyrs na abasensi bosi abe mwira tumulekane obwingo bwetu bosi tubuhambayo mwami mukulu kundi ya mukama wetu kandi buli mukito bosi abali omwe bitunga abanyabitunga bosi tuhambaye obwingo bwetu obwirire betu abatukwiraga tuita mahatutia bitsibu byetu byosi na mtu nimwe ndiyenda tukendiyenda tunamusaba alwe misabe yetu yose tulabe omabo bwirire betu obwe okubara ebiro nibigenda nibifunda okushika kiro cy'abajurizi ekyebiro bishatu byo kwa mukago mwakogo diocese ya Kasese negumizamo okora emikoro ey'okwetegurira nekigendererwa ekyokubana emikoro ey'obusinguzi okurugomba Kristu omukyanga kya Rwenzori gasha kwa Olivia Nasasira na Mate Isaac habwata yarwe.